Sanibonani, imina uMr Maseko, umfundisi imaths akwa-Grade 8. Again ngizawugcizelela ukuthi ngiyak-encourage-a ukuthi abantu benze ama-comments laphana ku-YouTube and babuze nama-questions futhi abanawo laphana kwi-comments section khona ku-YouTube. Right, siqhubeka ne-probability. Siyiqedile i-theory-ke yakhona ye-probability yakwa-Grade 8. Manje-ke sesizokwenza i-practical la bese sifunda khona ukuthi siwafunda kanjani ama-results bese siyawa-interpret-a na. Ake sibone nayi i-example-ke lana kule practical. Akusiyo i-test, i-practical. Right, uSipho ohleli eduze kwe-toll gate and urekhoda iy'moto eziwu-100 zokuqala ezidlulayo. Nanga ama-results akhona. Lana uhlobo lwemoto, lana ukuthi kudlule ezingaki. Amalori abe u-26, amabhasi aba u-10, iy'thuthuthu zaba u-2, iy'moto ezijwayelekile ama-sedan zaba u-62. Nayi-ke into ekufanele siyenze. Asifunde si-interpret-e sihlaziye leya information. Asiqale ngamagama kuqala anyway. Sisho kanje. After kudlule iy'moto eziwu-100, kwakhona amalori awu-26, ama-10 buses, 2 motorcycles and 62 sedans. Indlela yesibili yoku-interpret-a nokufunda noku-represent-a leya data ukuthi sidwebe i-bar graph. Asiyidwebeni